bata haganupan malasuhur halani doma panorang nitene bain hitama acara ibadah aima bani acara para daton ni niombahta Rendimika Putra ST Pakon Herice AMD Rat janah ipatugah kanami holi idah kita ijait tertib acarata adongdo responsoria anggo sanggah responsoria holi ai dihuti hitama haganupan jana porsaya do hita sanggah ibadah on ulang benamin adong na hujai hujon jana hapet tape silent hitama sonaima mungkin tuga-tuga na parlobe tetap pakai hita protokol kesehatan ta dan puka kita ma ibadah ta masuk mahita hubani preledium ta saat teduh ase dear torsahaganupan marilah kita berdoa bersama ibagas uhur tabei riap mahita martonggo. Salosei mahita martonggo dear mandoding mahita siholdo uhur nami Tuhan pajupah bohi pakon niham Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing sito palangit pakon tanoon amen naibata doha purusanku natogu anjaha ipajore dodalanku dilooni doaku jadi balosanku ma iya marbua dosi dea agedop matua tongtong tabun anjaha marata laho mengambilankon pitor do Jehovah batu kikingku aja sendong hagedukan bani martonggo mahita ham Tuhan naibata parholong netar sulur na manopal langit pakon tanoon ipujian nami doham halani layak muin mardohar jana marmulia matongon guranmu bani sab tanoon ham do naibata nami batar-batar hapatengeran ni uhur ban nami halani ai ibagas malas niuhur apagok pamujian hanami rohu lobemu maka terima kasih kon parmudu-mudumu apa pakasomanyonmu bain nami sai urupi anjaha ajariham mahanami aselambin matora sapersayan nami janah lambin tambah guguh nami memuji pakon pasangap penham pasu-pasuam mahanami haganub na martupuon aseh tongtong merpangarapan hubamu amen mendoding mahita Itaham Tuhan hatun dalan togu
mahita, martonggo mahita. Pitaham Tuhan hatundalan na tuguh, humbay ganup parut tolon na itanohon. On mamalas nihur nami Tuhan, unay homa Tuhan bani sadarion, nalo sihol pamasaon nami mengadati anak nami Rendi Mika Putra, pokon herice purba. Ija Tuhan idah kam doma rencanaon dokah nala doma dokah i rencanaon hanami. Tapi bani sadarion megat ni acaraon boy ibdalan hun hanami. Janah adarion mahoma acara malas nyuhur nalaho ilaksanaon nami para datayon ni hajol maon. Tuhan harap uhur nami hamdona hadir itong-atongah nami. Inma nalaho padiarhon haganupan horjanamion holi. Ija Bapa ijon hanami torsaha ganupan. Pihak para anak, pihak baru. Kalanihay Bapa bani haganupan rencanani acara namion Bapa. Boy merdalan ibagas na torsa. Janah mamboan malas niuhur. Janah sunai homa keluarga na terbentuk on Bapa. Boy homa menjadi contoh i tongah-tongah ni masyarakat. Sunai homa bani keluarga Bapa. Bapa, bani hasaman nami nalapidas kumai tempaton nalahusihol roh bani iananon. Bani haganupan perdalanan di sadeape. Tong-tong bain ham perdalanan na jingis. Hadir maham Tuhan, ase malas uhur nami. Janah boy homa mardalan acara namion i bagas nadiar. On matonggo nami Tuhan, terima kasih mahbamu. Janah ipadaskan nami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami namanggolu. Amin. Si parmahan ahu, seng anjay hurangan ahu. Ipatudo doa bani sampalan namumbur, anjaha itogu-togu doa hubah parsarana. Ipahisar do tonduihu, itogu doahu bani dalan hapitoran halani goran diin. Maniau, tukotmu pakon si mambumu do nama ngapohiau. Hamdo namangidangi ahu ilobeni musuhku, iminaki hamdo ulukku anja sirnip do panginumanku. Apa idok ni uhurdo mangiri-iri kau sadokah goluhku, jana sihol do marianan ahu i rumah ni Jehovah sadokah ni dokahni. Amin. Maria,
sombah nami bamu bani panorang on. Ia hapkon hanami tongon hidup nihurmu manggo kiguluh nami. Tarlobi bani panorangon Tuhan marhite holongmu. Ipatup hidup nihurmu dohan nami bani yananon Tuhan. Inma bani acara malas niuhur, cara mengadati anak pakon boru ni kuriamu. Paimai masuki hanami horja paradaton nami secara hajol maun. Sihol hanami Tuhan iisi marhiteo bani pengantin pakon kedua belah pihak keluarga. Asei bagas holong nahumbamu boy tarhorjahon hanami haganupan horja paradaton nasiol horjahon sadario. Marsahap maham Bapa asedong buhal nami di tongah-tongah ni parguluhon nami on. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Ulang halani nai pakai masker marayuh marsahap tene. Pati tabi maka tahun horas sip genuk. Salinari horas bani pihak para anak. Horas bani pihak parboru. Urupina siam gen hanjai ke parboru nasi rame soran ni sedea. Horas bani pihak parboru. Songon naimbang kan? Itu. Bapak inang ita haganupan hatani nai bata nagabe penguatan bata bani acara mengadati rendi pakon ice. Ice atau ice? Ice ya agak ke barat-baratan ya. Anggo ice songon halak batak tu dene. Ibuat hanami humbani buku Filipi bindu 4 ayat ni ayat napa onomhon. Iha tahun hatani Tuhan. Ulang maharu uhur nasyam pasal atap AHP. Tapi pabotohkon nasyam ma panginduan nasyam bani naibata. Marhasoman tonggo elek-elek apa terima kasih. Sahalinari basahon hanami ulang maharu uhur nasyam pasal atap AHP. Tapi pabotohkon nasyam ma pangindoan nasyam bani naibata marhasoman tonggo elek-elek apa terima kasih. Ay madas nihatan ni Tuhan nagabe penguatan bata terlebih bani nasyam kedua belah pihak keluarga. Nabani panorangon rado ninihur nami ibagas pemikiran nasyam papodas kami pandita asibui podas mardala nadaton dene alani zamopat sae maun anggo pihak parboru papodas pandita nalohomula pihak namiun hujambi dene porini langadong beso naik malah suhur porini dongpe yai tarokom matokin rendi pakon ice anggo ambilan untuk parumah tanggaon dom manamin ijalohon sedea tene. Tapi lang salai paingat kanami marhite hatani Tuhan domu hubani parumah tanggaon nabinahen nasyam na ikrarhon nasyam kesiap sediaan untuk memasuki rumah tangga. Satu hal naihat tahun hatani Tuhan, janganlah kamu khawatir pasal apapun juga. Tapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Jadi jangan terlalu khawatir terhadap bagaimana nanti keluarga kami, bagaimana nanti yang terjadi. Tapi firman Tuhan menguatkan Randy dan Ica di dalam rumah tangga yang baru. Mari adukan setiap kekhawatiranmu kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukurmu. Tuhanlah jadikan menjadi kepala, menjadi nahkoda di tongah-tongah ni rumah tangga nasyam. Tarlobi bani acara sadarion ibagas tonggo hita
pabotohkon hita hubani Tuhan ase Tuhan na mangatur haganupan pardalanan ni horja paradaton bani panorang paranak pakon parboru pakon sibiak tutur haganupan radon ini uhuri bagas pikiran yanaha maholi horjaon mardalan do taklang ulang palaharu uhur nasyam pasal atap AHP termasuk pardalanan ni horja adatta bani panorang sadarion pabotohkon nasyam hubani Tuhan keluarga yang sedang berbahagia nasihol mandalankon horja paradaton bani pesta malas niuhur naya dongkon hita bani sadarion porsaya do hita tangan Tuhan itu penuh dengan kuasa porsaya do hita Tuhan sanggup untuk memperbaiki Tuhan sanggup untuk menenangkan Tuhan sanggup untuk memberikan solusi. Tapi maningoni pabotohkon hita dohu bani Tuhan. Ibagas tonggo elek-elek apa terima kasih ta. Jadi on managabe penguatan bani nasyam paranak age parboru tarlobi penganten mari adukan serahkan segala kekhawatiranmu hari ini kepada Tuhan. Marhite tonggo, marhite elek-elekta, apa jadi ibere penguatan hubata bani sadarion, tarlobi bani kedua belah pihak keluarga yang sedang berbahagia, age hubani haganupan sibiak tutur, age bani haganupan otangan, ibagas tonggo mahita pabotohkon haganupan nasiol lihor sahon hitaon hubani Tuhan, ase Tuhan namambere kon kelancaran bani horjata sadarion bani haganupan perencanaan sadarion ma eksekusi terakhir nih mari pabotohkon hubani Tuhan domu hubani ahanado pirencanahon nasyam ahanado pangarapanta haganupan boy mardalan ibagas nadear ibagas holong haganupan boy mardalan horja paradaton nasihol ipukah kita bani sadarion domu hubani parumah tanggaon ni anak pakon boru ni kuriatta elek-elekta terima kasih ta mari saling mengucapkan kepada Tuhan ibagas tongkot tadene ase mardalan haganupan horja nasiol ihorcahon hita sadarion pihak paranak pihak parboru pe ibagas gok malas niuhur haganupan mandalankon adat on langadong ada mun ini kan mitor tersinggung dohita tanggo iha tahun langadong Tuhanmu biasa-biasa ya makaniai ititipkon hanami podah on domu hubani horjatta sadarion ulang adong na tersinggung ase mardalan haganupan horjaon parohkon malas niuhurma age bani pihak paranak age bani pihak parboru age homahubani penganten pria dan wanita makorhon malas niuhur mahorjatta sadarion anjana ai mahoma gabe semangat baru ni sedia na dua laho mandalani parumah tanggaon nadop ibangun sedia hatani Tuhan on managabe kekuatan bata nagabe singat-singat hubata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Horjat adat sadarion, boy mardalan ibagas nadear, boy mardalan jenges, domu hubani nadop ia turhon hita, haganupan si biak tutur, naman dihuti adat nontokin nari sioli masuki hita, boy ibagas malas niuhur, anjana bani haganupan, otangan naroh bani horjat tasadarion, jupahan malas niuhur dohoma haganupan dihadihatta. Jadi mari Bapak Inang kita haganupan, kita maknai setiap acara holi, kita serahkan setiap rangkaian acara hubani Tuhan, ase Tuhan namanggoki horjat tasadarion ibagas pasu-pasuni. Cuaca juga kita mintakan kepada Tuhan untuk membuat cuaca yang nyaman, aman, dan lingkungan sekitar taotpe. Mari pabotoh kok kita bagas tonggo taase Tuhan namambere keamanan pakon kenyamanan.
Jadi yang kodoma nyaman haganupan iatur hot Tuhan. Ibagas gok malas niu hurma haganupan keluarga. Mandihuti menikmati acara adat Bani Sadarion. Marhition ni horzat taon tetap lambin termulia ma goran ni Tuhan. Ididah kita mamarhorja Tuhan marhition ni hasadaotta nairahut holong. Laho padomuhon kedua belah pihak keluarga. Keluarga paranak, keluarga pihak parboru, ibagas holong nahum Bani Tuhan makkobaskon, makkorjahon adat on. Tarpuji ma Tuhan, margogoh manasyam, pihak paranak, pihak parboru, pengantin, agehu haganupan otangan, naman dihuti, horja mangadati, anak pakon boru ni kuriain. Marhiteon ni horjat tasadarion, lambin tarmulia ma, goran ni Tuhan. Sahalinari ulang maharu uhur nasyam pasal atap AHP tapi pabotoh kon nasyam ma pangindoan nasyam Bani Naibata marhite marhasoman tonggo elek-elek apa terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Bani hatamu nadop ondos ben nami Bani panorang on. Namampargogoi hanami tarlobi hasuhuton kedua belah pihak keluarga na mangadongkon acara paradaton Bani panorang on. Hamma napasadahon sedia bapa, hamma naman rahut sedia marhitei holongmu. Malas niuhur matongon Bani horja paradaton nasihol ipukah kanami Bani panorang on. Pasu-pasuham sedia bapa, pasu-pasuham homa Tuhan lingkungan nami on, pasu-pasuham homa Tuhan age cuaca mendukung untuk kelancaran ni horja nami Bani Sadarion. Age hubani pengantin Rendi pakon herice, itonggohon hanami sedia tetap hubamu Tuhan. Bani pardalanan ni rumah tangga nadop ibangun sedia. Nagabi pangarapan nami na tetap memasu rumah tangga ni sedia. Bani haganupan hapor luon ni, bani haganupan harapan nadop ibangun sedia itong-atongah ni rumah tangga ni. Hamma nama masu-masuin Tuhan. Asegabe keluarga teladan itongah-tongah ni kuria masyarakat age itongah-tongah ni keluarga. Terima kasih mabamu Bapa, iuduti hanami mahaganupan horjanami Bani Sadarion, ancana iondoskon hanami haganupan pardalanan ni hubagas kuasamu. Tarpuji maham ibagas Yesus Kristus jaloham tonggonami. Amin. Dia te tupa mabamu hamnai batang mambain tupa hupulan namion. Dia te tupa mabamu hamnai batang mambain tupa hupulan namion. Igonggong ham dohor janamion tersan para surdo hadaiyo. Iberi amu damina
Ham Tuhan na ibata Bapa nami na inagoriatas. Terima kasih apa puji-pujian may sombahkon hanami hubamu. Domma icalo hanami hatamu na pinadas ni juak-juakmu. Para kukuy ham hanami mandalan kon in baniguluh nami si ganup ari. Pakon pasu na dob bineremu in ben nami. In managabe galangan hatarima kasyon nami hubamu Tuhan. Say jalo anjaha pasu hamma galangan nami on. Pakon pararat kon hatamu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo na pinodahkon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inagoriatas sa napapasing magoranmu sa iroh maharajon. Sa saud maharosu ni hurmuy nagorito kahon songon na inagoriatas. Bere hama ben nami sa darion haguluan hari-hari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamhu paralajoan. Paluaham mahanami humbani pangago, ay hamdo si madahara jaon, paakon hagogohon, apa hasangapon sa doka ni dokani. Amen. Calo na siyam mapaso humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hur ni Tuhan ta Jesus Kristus, pakon holong ni ate ni na ibata bapa, apa para sauran ni tondoy na pasing ma, makasomani, na siyam haganupan. Amen. Ni horjat taon